الحمد لله خدای تعالی جل جلاله وی جوینا ما وی کمبونا ما جبوی وجه خو بگرینی و بگرینی وسیله خیر و برکت جمره جملت مره و جمریه متفدره معلومه و بریا چنداکی ما براکی خوی هجا ما ونداكر خدای تعالی وی ومریه متفده عفو مغفرت بکه خدای تعالی برحمه خشابك خدای تعالی وی بخ جنت خدا ومریه متفده جبوي مناسبة وفاة بي براي ما أمي چند آيات قرآن خوينن وبقاسي قو زماني ما بزيوري أمي معنا با آيات أشخورة بيجن دبيرا هبدو إينن ودعاء كي جخورة وجمرية خو تفدر أمي خوينن وفاتحة أمي خوينن ومي بلاد بن ونديسة ونتفدر بخير هاتن خذ تعالى جمع تفدر بقرين وسيلة خير وبركته وهشياريه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خد تعالى مجرية قرآن دور نكي خد تعالى مجخير وبركة قرآن دور نكي خد تعالى حياتك بشكل جو اف قرآن بيروز ومبارك جمد خوازي بنصيب ما تبدأ بكي معلومة وتبدأ قالي برا قالي مسلمانا أب آيات يقول مخندن خد تعالى شكل كيج حياة آخرته تيني بيج عبيما بصدا آيات جمرة دبيجن دبي أب حياة حياتك مهواندارية أب حياة جيتشيجية حياتك أبدي وبيمرن بين خوشي بيشتي مرين هيا خد تعالى فيج مرد بيجي خد تعالى جل جلاله خير وبركته في كلام مبارك بجهني برحي حبيبي أخوة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام بجهني برحي ببال تمامي بيخمر ومرسلين شهداء وصالحين باب بجهني ببال رحي أهلي وأصحابي وملتي مسلمان تبدأ خد تعالى خير وبركته في قرآن قوم خندي ووعزي قوم كرين بجهني برحي مرية جماعته حاضر وتمام مسلمانا وخاصة خد تعالى خير وبركته في كلامه مبارك قوم خندية بجهني برحي رحمتية مهمت ياوز وتمامي وإنسان يقو حياته خو دبريا قرآن ده دبريا سنة پیغمبر ده دانا مشاندن وحياته خو خلاص كرنا فدا كرنا وقهانا ربي خو خد تعالى خير وبركته في قرآن وفا دعاء وفا صحبته بجهني برحي آمين يا إله العالمين رحمة خلما لدي وبابي ما لمرية ما ومسلمانة تبدأ بك يا إله العالمين شفاء خيري جمرة جتمامي مسلمانا را جتمامي نخوشي مسلمانا را بشينا يا إله العالمين ما أزاروك ما
دوی زمانه گو تمام فسادیه دنابا انسان دا زیده بونه ما وزارو که متف دا حفظ و ستار بکه یا اله العالمین افتنه و فسادیه گو نیزی که روژا قیامت بویه متف دا جه محافظه بکه یا اله العالمین شر شیطان انس و جنی جشر نفسا ما جشر شعب و قهي ما جشر شهوتا ما متف دا محافظه بکه یا اله العالمین جنج ما زاروي ما كري ما قيزي ما تبدا بالشكل كي كو تجي راضي يا ربي حياتك ولو بنصيبي ما تبدا بك اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة مع الصلوات Bugün rahmetli Mehmet Yavuz'un mevlid için düzenledik. Çok sevdiğimiz bir siyasetçi. Siyasetçilerin içinde böyle bir adam, hani hiçbir siyasette böyle adamlar az bulunur. Dedik hocamızın adına bir mevlid düzenleyelim. Bizim genel baş yardımcısıydı. Ara sıra Batman'a gelip konferans verip hani görüşüyorduk onunla. Konuşmaları, nasihatleri insanları mest ediyordu. Hani anlatılmaz, hani o kadar güzel şeyleri vardı ki insan gitse onları hiç yapamaz, hani o kadar. İnşallah kayıp değildir. Yani inşallah binlerce Mehmet Yavuz var. Tabii çok değerli bir insan. İllahi inşallah onun yetiştirdiği insanlar olacak, çıkacak inşallah. Allah verdi, Allah getirdi onu. Allah rahmet etsin. Zaten kendisi bir yıla yakın kanser hastasıydı. Camia olarak hepimiz çok üzüldük. Yani bize de halk da çok üzüldü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu akşam burada bulunmamızın sebebi çok saygıdeğer Mehmet Yavuz abimizin vefatı nedeniyledir. Gerçi halk olarak biz buradayız. Buraya gelenlerden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mehmet Yavuz abi gerçekten çok fedakar ve camiamız içinde çok değerli bir insandı. Allah-u Teala gelenlerden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok vefatı dolayısıyla çok üzüntülüyüz. Böyle yetenekli, böyle kabiliyetli bir abimizi kaybettiğimizden dolayı üzüntülüyüz tabii ki. Allah mekanını cennet eylesin. İcboy Mehmet Yavuz Hoca Mahatma Vedre Rahma Hodeli ve Hoca Talab Cennete Hoşab ki burası insanı hala insanı vasat, insanı bu orta yolu tutmuştun zamanıma da zahf kimin evcek şuab ve zahf değerli bu Rahma Hodeli ve Hoca Cennete Hoşab ki و خدا انسانی رو که زده که مشخیر و برکتای محروم نکی خدا تعالی مطلب داد انسانی رو را حشر بکه الآخرته و خدا تعالی انسانی رو که زده که انشالله و جارکن من رحمه خدا لیبه و خدا بجنته hoşa بکه. Bugün Mehmet Yavuz hocamız için vefatı münasebetiyle toplandık. Böyle değerli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah nice Mehmet Yavuzlar yetişir. Başta ben olmak üzere. İnşallah bu davaya hizmet ederiz. Allah Teala siyasetimizi güçlü kılsın. İnşallah onun yolunu sürdüreceğiz.